Биһиги Валериан Васильев улуу хака художнигы ажас эдер саагар быһыр дойдуттан барбыт. Кини үлелери билигин бу Россияга уонна осунан бу Россия художниктары улханны билдер художник бит. Кини атынан бу быйыл уже сүрбехис төңүлүн выставканы арыянера бит. Олата биһигалерия сүрбебес устата үлелеп болланы хүлбәһылыгар бу проект бит уже халганан бара турар. Бүгін нахал бақ кыттачы бар болла бұл выставкаға. Осы кыттачыда бүйхінча кихи, бүйхін бір кихи кыттар, художник, әдер художниктар, арас көріңі, графиктар, живописттар, прикладное искусствоға, арас мостан, теміртен, ұс, әңін оғалар білелері. Осынан бұл выставка бұйыл Хүрдәк бияха долгудулах тауҗетакка юбилейный выставка бит. Юбилейный биттен бу үргәл галерея тәлибите хүрбебе сыла. Бу хылга болан аста бүтәнерер. Ол бүтүтүгәр бу бигиҗә бу эдер художниктар конкурс выставкаларына иде бит. Быел студентлар үлеләре балар, онна битәрбит яңны студентлар. Опсанан конкурс бит бравлата 30 бер диле хастак җаннары кытталар. Эдер художниктар ден атта. Үксүләре профессиональный уйракта алар. Холор художественное училищене, АГИК институтун, ванна Хогру институттар бустар битер алар кытталар. Анан бу нахак тәһилях, эдер яңа нахак тәһилях ванна хүрдәг албагы эреннәр выставка